Moj sekari se krva ovdeka, ovo smo mi uradili po Klasijadu se udala, ovu kućicu. Moj sekar i moja sekrva nisu imali nikakva primanja. Sve je bilo na mene. Muž mi je bio pomorac, a i on je umar u 60. godine. Tako da sve je bilo sve preko mojih rušlo. Nije mi bilo lako. Te djeca, te starci, te sve polje, more. Više bi na moru bila, nego bi bila u kući. A to sad nismo živjeli prije. Mi smo u žali pojte, dokle, mi rečemo u žali, to je takva izreka u žali, jel? Kad bi sad četvrti, peti mjesec, pa smo u žali pojti na sviće, znaš što je svića? Ovaj feral veliki. Pa smo u žali pojti na svićanje, to se zove na svićanje. I imali smo batelicu i pentu, onda bi ono jednom bi bio u probe, znači 14 proba, ono početka broda, a mi dvije bimo vozile, onda kako bi ono ašaku ribu, ako popličaku, 2-3 metra, onda bi on s kostima. I tako bimo žali po 2-3 noći rijedu. A onda si bi mladi bi zaspa da ti na zrači bilo. Nije bilo lako, ne? I onda kad doma dojdeš, hoćeš li u vrta, hoćeš li u kuću, hoćeš li, sve te čekalo. I imali smo gorki život, baš teški. A sad vidiš, sad kad bi čovjek mogao proživjeti, onda ti Bog uzme i jedno i drugo i tako da ostaneš sam. Oča nas je malo, nikoga, nijedan drugoga ne vidimo, jedino kad idemo u crikvu u nedjelju i gledaš oko televiziju po cijeli dan i to ti je to. A mi ovdje nimamo ni učitelja, a nimamo ni popa, onoga dojde iz Zadra. Svaku nedjelju dojde iz Zadra, onda reči je misu ovdeka i u Savari i u Vrbinj. Onda večeraš je pojti ća. Za nas je bilo u Crikvenu 15, jer su došli, dečki su došli iz sela, a mogli biti svaku nedjelju, no nećeju. Jedino nas bude 5 u Crikvi, najviše 5. I onda kad je čao, onda sve reću mene, teću ja. A ja govorim, što ne biste i vi mogli? Nisu zainteresirani. Ali ovdje meni reče isto, sin, mamo, ča ti moraš biti baš uvijek sudar. A ja govorim, kaj tako Bog nadari.